Na skupu u Baru u organizaciji Crnogorske pravoslavne crkve, Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Fondacije Sveti Petar Cetinski, Crnogorskog udruženja nezavisnih književnika, PEN centra i nevladine organizacije Lovćenska vila, istaknuto je da je pitanje identiteta Crnogoraca suštinsko pitanje na kojem se crnogorska država mora više angažovati. Protest, naslovljen Crnogorsko crkveno i nacionalno pitanje poslije referenduma, poručuje da građanima mora biti čast da su državljani ove zemlje, a ne da preziru njene simbole, himnu i zastavu. Ukupan društveni ambijent je nepovoljan za identitetske rasprave jer se društveno platno pomjera ka rešavanju sistemskih dubioza. Već poslije održavanja prve tribine u Podgorici o identitetu, kolumne, uvodni komentari, humoreske, direktni napadi, čak i najprizemnije uvrede, isključivo dolaze od redakcija, analitičara i nezavisnih intelektualaca suverenista. Ignorišući ukupan društveni ambijent i istorijski kontekst u kome temu otvaraju, organizatori tribina su identitetsko pitanje, posebno položaj Crnogorske pravoslavne crkve, postavili u bezvazdušnom prostoru. Vrijeme u kojem se događaji odvijaju tjeraju ljude da pričaju, pišu, povodeći se za stvarnim događajima ili predrasudama, istine ili fikcije tog trenutka žive u uopštenim govornim izrazima. To uopštavanje, ta snaga opštih mjesta zovu se konvencije. Pričati 1995. godine o asimilaciji, okupaciji, zavođenju vanrednog stanja, smjenjivanju legalno izabranih predsjednika je u duhu ratnog stanja i ratnog vremena i ratnog prostora. Tu istu priču pričati i ponoviti 2010. godine znači kasniti za događajima 10 i više godina. Odnos državne administracije prema Dukljansko-Barskoj arcibiskupi, Crnogorcima katoličke vjere, njihovoj tradiciji, kulturi, istorije, nedostojan civilizovane države i vrijeđa dostojanstvo zemlje i nacije u cjelini. Izbrisani su iz udžbenika, javnosti, administracije, čak i kolektivnog pamćenja i poništili kao ljudi. Isti takav odnos uspostavila je administracija prema orijentalnoj kulturnoj baštini Crnogoraca islamske vjere i pripadnika islama uopšte. Takva politika je neljudska po svojoj suštini i uzrokovaće ozbiljne političke posljedice u budućnosti, jer će se naša državna politika utvrđivati u glavnim gradovima susjednih država. Crnogorska pravoslavna crkva, na čelu s njegovom svetošću gospodinom Mihajlom, kao duhovna matica najbrojnijeg dijela stanovništva ove zemlje, smatra se obaveznim da učini sve što je u njenoj moći da se ta duboka nepravda ispravi prema pripadnicima drugih vjera, nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti. Na to je obavezuje i naša slavna i mučena povijest. Nas kao najmanjeg evropskog naroda jedinstvena u europskim razmjerama. U opoziciji i među nekim činovnicima na dijelu nije samo čita rehabilitacija poraženih ideja Drugom svjetskom ratu, već i promjena sistema vrijednosti. Izdaja se proglašava za patriotizam, saradnja s okupatorom za vrlinu, a rehabilituju se i zločini protiv čovječnosti. U opštinama Pljev i Herceg-Novi njihovi čelnici ponašaju se kao su teritorije ovih gradova dijelovi Republike Srpske. U njima se organizovano vrši naseljavanje stanovništva koju našu domovinu doživljava kao privremeno rješenje i iskazuje najdublji prezir prema našoj zemlji i nama. Mi ne možemo ni smijemo trpjeti takvo stanje. Nije moguće sačuvati suverenitet ove zemlje bez Crnogoraca bilo koje vjeroispovijesti. A oni su u ovoj zemlji poništeni i poniženi. Dozvolili smo da nam uzor budu ljudi koji se brinu samo o svojoj koristi i koji se ne mogu nazivati tim imenom jer ono u nas ima posebnu vrijednost i smisao. U našoj zemlji mi smo gazde i moramo da se za to izborimo. Nisu naši preci u prvom dali 40.000 života i toliko u Drugom svjetskom ratu da bismo mi bili bijedni, prezreni, a naše potomstvo se salilo preko morske zemlje za korom neba. Uzročnik političke krize i kriminala i korupcije Srpska pravoslavna crkva, koja je korumpirala dijelove državne administracije na načine zapamćene u novijoj evropskoj istoriji. Izvršila upis državne i narodne imovine na Beogradsku patrijaršiju. Samo oteto zemljište u Barskoj opštini je površine 2 kvadratna kilometra i vrijedno je 100 miliona eura. Upisala je na sebe sve pravoslavne barske crkve i manastire, koji su većinom nulte kategorije čine kulturno blago ovoga naroda i u njima je upisana naša istorijska memorija.
Čak su se usudili da u svim dvoltarskim crkvama polome katoličke oltare i da polože pravo na Dukljansko-barsku nadbiskupiju i benediktinski manastir na Racu. Zbog takve situacije u prvom redu je kriva sadašnja aktuelna vlast, jer za ove 4 godine i 9 prije toga ništa ili gotovo ništa ili vrlo malo je sistematski napravila da se konačno pitanje crnogorskog kulturnog i duhovnog identiteta riješi na onaj način koji je moguć i primjeren Crnoj Gori, odnosno Crnogorcima kao državotvornome narodu. Mene dakle onako boli kao čovjeka da dolazi s adresa ljudi koji su naime u jedno vrijeme, dok su bili u poslovnim dilovima sa gospodinom Đukanovićem, smatrali pitanje identiteta i pitanje Crne Gore par excellence patriotskim pitanjem. Dakle, dok im je osnivao medije, dok im je davao novac i dok je ulagao državne fondove u njihove privatne banke, to je bilo patriotski čin. E sad, kad možda nijesu uzeli koliko su mogli, pa umjesto 5 ili 50 su mogli uzeti 100 ili 150, sad, dakle, oni postaju moralni sudije svima onima koji misle da je stvar crnogorske stvarnosti malo kompleksnija. Dakle, ono što je notorno, problem društveni, socijalni, pravni i tako dalje, postoji taj prvi problem kod svakog evropskog naroda. To je pitanje njegovog kulturnog, duhovnog i nacionalnog opstanka. Crnogorci, sudeći po posljednjem popisu 2004. godine, sudeći po stanju u našim institucijama kulture, vidite, danas ovdje nema ni Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, nema nijednog predstavnika univerziteta, nema Crnogorske matice, nema nijednog poslanika osim Mića Vlandića ovdje, nema nikoga iz tih takozvanih, a šta znači nezavisni intelektualac u Crnoj Gori, molim vas? Ko je nezavisan u Crnoj Gori? Jesu li oni koji rade za privatne medije? Ja mislim da su oni zavisni jednako koliko ovi koji rade za vlast ili koji su dio vlasti. Danas Sartre je rekao, evo, malo sam oduljio priču, kad su ga pitali kako to da ste vi bili cijeli život nezavisan. Kaže, bio sam nezavisan jer sam bio materijalno nezavisan. Danas u Crnoj Gori se vodi jedna vrlo prljava, jedna vrlo brutalna propagandna kampanja koja zamućuje i onako mutnu crnogorsku vodu. I koja, dakle, ljude koji su im bili u svakom pogledu s ruke i koji su učestvovali nešto u njihovom ličnom bogaćenju, koji su im donosili novac iz inostranstva za opoziciju pa ih oni stavljali u svoje privatne džepove, danas oni hoće da budu moralni sudija meni i mome drugu.